Afiapa Oguaa man Afiapa Yechio bibiara Nyanis TV channel ni subscribe na yemfa Afahyɛ no munsam nyina yemfa bro ye Akoms night akomfo no na woritwa ho no ho akomfo no na wɔresaw na mrebe kyerɛkyerɛ mu nkokonkokora ma na anhu another ate ma wɔyɛ wɔkom na ase hwɛ ho na wɔresaw nyina hu da wɔhyɛ fiataro na wɔzeresaw da masaw nyina kyerɛ dɛ akom no mfa hon waban obotwa no nase kakra na mum so saw na so si anasara otena ho na sabusum no dwiri na wakɔ akɔsesa no ho na waabɛsaw nti yɛhwɛ benyin be bo do hye no mufti na ɔzoro kom oya apprentice obo ne asen kokɔ no so ɔresaw akom na mfa na ebohu mmenyin mmesia mbofra mpenyin bebree a wɔresaw na onkyere biara ebohu de akom fa wɔn a wɔbɛsesa ho hwɛ de besiaba no ɔkɔkɔtɔ we wɔ enyim o cheche mpanyimfo sɛ no wehu dɛ akomfo mpanyimfo anade akomfo nkakrama na wɔna weegya akoma na bibi wɔtantena hɔ obechie ho nyina ansa na wahye na asawase nti ordanda no ho nyina no na ɔkyerɛ dɛ akom na mfa na mmomozani kan na ɔsesa nti yenuano ni akom mfa woni ebohu hwana asawa wɔresaw na ade wenyu kan wasawa na wakɔtena hɔ na hwɛ besiebe akom fa na sunsum no dwiro na apɛ na okosokyine no mu ɔbɔ mpɛmpɛn dama na wɔma na kwan dɛ ɔnsaw nti yɛnhwɛ mɔrebɛhyɛ na asaw na ase zafa na kokodado sanda no busum no ɔyɛ benyin anchar biara na sunsum ne sa ne dwiri si nyana brente yido okayire kyene ne zan ehu da sunsum no ho yezini yei na ɔrekyerɛ ho na enwuma a wɔmbɔ ma na nsa na wasaw enkyerɛm kakra wɔ hɔ nye de busum biara si wodo a ɔwɔ no nwuma ɔpɛ ɔwɔ na ayere ɔpɛ nti yɛdwe da wɔrebɔ enwuma kor anade wɔto wɔrebɔ kyene no kor na mum ɔson bibia wɔrebɔ bia na enwum biara a wotu bia nyo nti benyin bei na community no masisi ara ɔresaw no ɔsaw wie pɛ na okoso kyene no mu na ɔkyɛ dɛ busom fofor ebo dwirin na wahyɛ ase so ɔreyɛ busom no na pɛze ɔzaman yene nua besie so no bosom no ye benyin nti no so ɔrekɔma na akoko ɔdado na ne nyinara na ho nkɔfo so te hɔ a akom no mfa ho nte bo da ho na wote ho nyina sa akom no fa ho na wɔbɛsesa ho no ho na ho nso wɔabɛsa ode ya yɛhwɛ ihena maami na akom na aba nti wɔze rekahye boom wasesa no ho na wɔze na aba fa wonyo zi maami na chi osanda ye wie a video ba end ye be interview na ya hwɛ ma akom no ba ma ofili nyina na roba ka hye benyin ba na owo ma oshopa so na ɔrekotiri betiri yishi ni benyin ba ɔte hɔ a osi a ɔya abofra ba kra yɛn ba kakra ba kra no so yɛ konfa kyede we meka kyerɛ dɛ yɛn maami na ɔkɔsesa no ho na waba ɔno nyen na wakasesa no ho aba iyo no a serious business wo yɛn akonfo mpanyimfo no bi ɔno nyen hwɛ na asaw na ɔresaw no na ɔresaw no na yɛwie so a yɛn bɔtwetwe nkɔmɔ nti na yɛbisa ndɛ na asaw no ɔbanedan nyo ɔno na ɔresaw no so yɛ pa yɛhwɛ na asaw no kakra kakra ni de se konforo saw na obi pede osane basawa owode obi sa permission akonfa we si ebien won bom nsaw se kor esi na ekor nsi a wotum saw ono wasaw asaw kor na mum se ekor esi na onja akom na anado onjina hɔ a obi arentum mbasaw nti ne benyin ban na ɔresaw na enyubure na osha wo mu kora nkɔma a mate de akomfo no worizinye de so okɔgina ne nkyɛn ɔsɛ nana obi abawochi ebo na akomfo no wesi susampara zina okada nana obi abawochira na we kɔgina nkyɛn ɔbɔ mpɛmpɛn dama na nipa na onsi no wabasaw kakra we bi send permission na ɔkɔ yezizima na yɛn maami ɔkɔ me wie ma yɛn brother no so we si zan na so oyi nkohiare ye hwɛ abra ono osi gina hɔ na ɔnam da maami ɔntu na nyodo anade onfi hɔ nti ɔno runtum mbasaw nti obebisa permission te bon do okechien nsɛdɛ nsɛyem ipan okoto na ye ebia oyɛ busumpanyin na we behie ɔno ɛhɔ ara na maame no
ɔte we krai benyin be so ɔresɛ kakra kyerɛkyerɛ no so bosom ɔbafa na ne nyinaa na yɛn brother ɔrebɔ mpɛmpɛw owia wate we si krom bosom a ɔte we si hia ne nua benyin edu ɔsɛ wɔfra no na abaka nti ɔno ɛna ɔrekyerɛkyerɛ ho na wɔrebɔ kyene no ma no wɔbɔ kyene no ma ne wi a wetunyum otunyum wi a wasaw dam konfu ya ɔresɛ we ɔno aso yɛnyin bezi nkɔmɔ nti tam kuchu na hwɛ na asaw Oresewi also we are pen and Yanis TV ye pincha na ye bi Sunday na bosum ni zinze dan osa na abaka na odwurin abra odwurin no hwia osi we hwehwe asawo zi nyina we hwehwe na anyi de oriza asawon na message bi wo na nanu wozeba ma wozema he na na nyina oyi ano ozema he na eho ni dede ni nti ye wo documentary Yanis TV area obabam na emom kakra wo bete wa hade no echirede wasa wewie na nanum edwurin ma we hu de sunsum wo asase no do odas na nyanyam ne de nanum ase si wure wa na chene nanum mbo oza abo hen ne yakopon mbo oza abo hen ne ye di chance eti ya wa konfa ye nchi etu ni se yin ba se wole tigara no oni wa wusu na won ti ne twetwe nkomo wie no ye hu da konfo ba bi no so aye tuntum na ozefufu asra no ho ye bisai na wosa ono no bosom no oba wo hye ataru tuntum no so sa ye bokoda anya konfo no atwetwe nkomo abra wa asaw ewie nti yenko yesani yenya he nuanom emisafo ho nso na yenye won twetwe nkomo yebisa won nso won dwuma a worizi anadwen owo ho enti hiana maame konfo penyina na orosawa akom ne sinu de zanzanzan akom ne tewen Yanis TV yesane franya yenye no twetwe nkomo omo okyekere hen ma oba no do ono na orekase enye henu nua benyini obo akom chini so twetwe nkomo de na orobɔ chini akomi ofa na obeye den okyekere de se akomi nyufi a onfa ye kodo ara hwe he na nanum yenyi binum twetwe nkomo na mum maami a erehwe ne sisiare ono nye konfu penyin na owo ho sisiara na bezechi konfu penyin na ye penyin ntum nsaw ye na maami ono sawa na akom ni nyina esi for Akoms night no wewie na ye akom no mfa nti na o hye ne fiatare na odanda no ho wa saw no yenye no twetwe nkomo na ye fa dwumeze no embre wi Sarah ono na owo ha today Dimeza yezi na so what ono no okoma na wewie yenye hene maami konfu penyin twetwe nkomo ama okaza wo ye nyina na dede ni nti bia erinti ni ye kwarehwe Yanis TV yeza Afahyɛ no munsam nyinara yeza babro ochina yeboto yedu bakatoi yesro de subscribe to Yanis TV menjao ho kra yeza Afahyɛ no munsam nyina yeza bosom